naga Bible ngatibha kibarit kilong jong u nagitlot uklan mau Yesus Kristus iyanya naga Bible ngatibha kibarit kilong jong u nagitlot uklan mau hot u iyanya hot u iyanya hot u iyanya gabay higaon Yesus Kristus iyanya ulayap hading pona kirdobon yang ulapli bangin yoban rumangi Yesus Kristus iyanya ulayap hading pona kirdobon yang ulapli bangin yoban rumangi hot u iyanya hot u iyanya hot u iyanya gabay higaon Yesus Kristus iyanya unlong log yanya unda lada ngayay iyau habo nangan yosong du Yesus Kristus iyanya unlong log yanya unda lada ngayay iyau habo nangan yosong du hot u iyanya hot u iyanya hot u iyanya gabay higaon hot u iyanya